Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geli tamaşimane geli kuşkubrani hija. İnternetten man vaka kutbu. Eri hava وها چیمنی وتی ما قولا حرام آننا وگا قولم نبی حرامه ne ya başa mu koşe dur ki hiç zararış bedenire ama mu koşe dur. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buyurun. Nerelisin abi? Ben Mardinliyim. Sen nerelisin? Ben Konyalıyım abi. Konyalıyım hocam. Nerelisin? Nereli? Hocam mısın? Konya. Evet ben. Evet. Ne hocasısınız abi? Ben hocayım. İmamım. Cami imam. Ha. Ben imamım. Sen nerelisin? Ben Konyalıyım hocam. Âne ve selam. Buyurun. Sormak istediğin sorularınız var mı? Sormak istediğim soru sorayım hocam. Hmm, soracağım soru çok var hocam ya. Hele bir tane sor. Tevhid cemaatini biliyor musun hocam? Tevhid diye. Tevhid. Cemaat Evet var böyle biliyorum. şey yapmışlar. Evet biliyorum. Tevhid Bir, ar- Allah'ın bir arkadaş beni yönlendirdi de git diye ben gitmedim. evet tevhid nedir? Her Müslümanın inanması gereken tevhid ilkesi, akidesi. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Nedir? La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka hiçbir hak ilah kabul etmiyoruz. Bir tek ilah vardır. Yani itaat Allah. edilmesi gereken tek kişi Allah'tır. Yani yasa Evet hocam. belirleyici, kanun koyucu tek kişi Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyoruz. Yani hiçbir yasa belirleyici, kanun belirleyiciyi kabul etmiyoruz. Her Müslüman tevhid inancına sahip olması gerekir. Tüm peygamberlerin ortak davası tevhidi öğretmek, tevhide davettir. Evet. Çok iyi anladım hocam. Evet. Soruların aklına Hocam gelmedi. Allah çok sorun var hocam ya. Sizin cemaat var mı hocam? Hayır, ben tek başına. Hiç bir cemaate bağlı değilim. Hiçbir partiye, siyasi partileri zaten hiç taraftarı değilim. Çünkü siyasi partiler layıklık ve demokrasi, beşeri kanunların ilkelerine e, göre hareket ettikleri için Allah'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim'i kabul etmedikleri, referans almadıkları için ben hiçbir partiyle hiç alakam yoktur. Diğer cemaat ve derneklerle de hiç alakam yoktur. Ben tek başına bildiklerimi gücüm yettiği kadar uyguluyor ve söylüyorum. En iyisi hocam. Evet. Benim burnum kanadı da hocam ya. Ondan yara bandı yapıştırdım. Ya bir şey olmaz. Allah selamet versin. Allah razı olsun hocam. Evet. Teşekkür ederiz katıldığın için. Soruların yoksa Oruçta hocam ne yapmamız gerekir? nasıl? Hocam oruçta ne yapmamız gerekir? Onun şeylerini sorayım. Ya nasıl oruçla orucun gayesini, maksadını yerine getirmemiz gerekir. Nedir? Allah'a takvadır. Takva nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır. Evet. Budur yani. Ha. Bize kelime-i şehadeti söyler misin? Efendim hocam? Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadet. Allah'a şehadet getirmek hocam ölürken.
Yo, Eşhedü söyle hele Bismillahirrahmanirrahim. şimdi önce Arapçasını sonra Türkçe açıklamasını. Ha, kelime-i şehadeti getirin de açıklamasını Ben Allah hele tek tek bildiğin kadar bize söylersin. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Abdühü ve Resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Ve Resulullah. eşhedü enne Muhammeden abdühü Şehadet ve ederim resulü. ki manası şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Biraz önce açıkladı. İlah demek itaat ve teslimiyet edilen kişi demektir. Biz kimin emir ve yasaklarına uyarsak onu kendimize ilah etmiş oluruz. İlahlık yani yasa belirleme hakkı, kanun koyma hakkı sadece Allah'ın hakkıdır. Hiç kimsenin hakkı değildir. Tanımıyoruz, red ve inkar ediyoruz. Sadece ilahlık Allah'ın hakkıdır. O kadar. Evet hocam. Ha, sağ olun, teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim hocam. Size iyi yayınlar. Ee, sağ olun. Başka bir aynı हमारे जागरूक खुदेश्ता नाज़रीन गली तमाशमाना हवाले سليمان دبي آذان أصبحات خوندن من آب بخوار ما تشاوية يا هم دسبي تفخار وآذانات خوندن تشنابي يقولوا مقدارك هاتية خوندن وتعابي بخوي كير ناي حواله يوسف اگو یک پیغمبر خودی انکار بکه یعنی یک کتاب خودی انکار بکه یعنی دوی آیت دا کلمه کتنی حرف کتنی جی دوی قرآن دا حرف کتنی جی انکار بکه و دوی کافر جی ناچنه جنتی هر پیغمبر کی انسانی دوره وی پیغمبری گو ایمان و باوری بوی پیغمبری بوی کتاب یعنی بن او مسلمان وی چنه جنتی یه گو ایمان و باوری بوی پیغمبری خوا ای زمانی خوا نانی بن او ناچنه جنتی پیغمبر هری داویه کی محمد علیه الصلاة والسلام یه گو ایمان و باوری Selam aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Dayı nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim dayı, memleket nere? Memleket Mardin. Vay dayım benim be. Senin şerefin var. Sen nerelisin? Ben Elazığlıyım dayım. Kurmancı, sen hep kurmancı. Erzazaki dayı. Ha, ahlen ve sahlen. Dayı imamlık falan var sende yoksa? Evet, ben imamım. Valla Evet. benim babam da emekli imam. İyi, güzeldir. Emekli olmuş ama 23 mü 24 sene önce emekli oldu. Peki, buyurun, sormak istediğin sorular var mı? Benim mi dayı? Evet. Dayı ne tarz sorular soran? Söyle, bende her türlü Dini soru var. sorular sor. Ya ben imamım, bana dini sorular İyiyim kardeşim, soracaksın. sen Buyurun. nasılsın? Dayı soram o zaman. Buyurun. Evet, dur. Unuttum yemin ederim. Dur, bu aklıma gelmişti. Bu Nihat Hatipoğlu'na hani sorular ya, diyorlar ya zombi öldürmek caiz midir diye. Ya o ne insanlar var ya. Ya bırak o soruları. Öyle Yo yo, adam akıllı. ben öyle bir terbiyesizlik yapmam dayım. Ya bak şimdi, müsaade et. Ben sana bir soru sorayım. Tabii dayım, buyur. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadet mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aferin. Manesini de bize söyler Hayır. misin? Manası Evet. e, valla dayı biliyordum yemin ederim. Tamam. Müsaade et ben söyleyeyim. Hep beraber Dayı bilgimizi önce tazeleyelim. bir arkadaşın sorusu var, onu sorayım sana. Evet. Diyor ki
TikTok parası yemek haram mı? TikTok eğer Parası orada mı? İslam'a uygun bir canlı bir yayın yaparsan, İslam'a uygun içerikler yayınlarsan, insanlara dünya ve ahirete faydalı bilgiler paylaşırsan ve haramları içine katmazsan o para helaldir. Yok İslam'a aykırı hareketlerde yayınlar yaparsan bu haramdır. Kısacası. Dayı bir dakika. Ha, dayı sen anlamını açıkla bana. Tamam dinle Dinliyorum manasını dayı. söyleyeyim. Soracağım Şehadet şimdi. ederim. Bak He. şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Ha, bak benim aklıma geldi dayı yemin ederim. Unuttum. Şimdi diyoruz ya Allah'tan başka hak ilah İlah yoktur. yok. Peki ilah ne demek? İlah ne demek? İlah ne demek olduğunu biliyor musun? Tek, bir demek. Yaratıcı Hayır. demek. Hayır. İlah demek, ilah demek itaat edilen kişi demek. Yasa belirleyen, kanun koyan demek. Özür dilerim. He. Yani beni güzelce dinle Ali. Ali. Dinliyorum Beni dayım. güzelce dinle. Dinliyorum. Yani Allah'tan başka hiçbir kanun koyucuyu, He. yasa belirleyiciyi tanımıyoruz. Bana sen dinlemiyorsan ne ikide bir böyle başını Ne insan getiriyorsun. yazdılar ki? Yazdılar Ehl-i Beyt nedir? Değişik değişik sorular sorular. Ben onlara baktım yemin ederim. Sen dinliyorum kulağım sendedir ha. Kurban olam sana. Benim. Kuha Süheyla ana Ayhan nizam nabi zilamay nabi pirek az nizanım. Yani Hayır. Ayhan Şey bu yapmak nabi pirek istemem. abi nabi yani. Bir Tutuyor tane nabi kubu bir tane götürüyor. Ayhan nabi zilamay jay nabi pirek az jaya. Ama ya baş ama ye- nabi de Süheyla hoş yapılan nabi pirek abi. Buyurun. vallahi ez kırmancınız hanım. Tamam. Dayım Devam. bir tane arkadaş yazmış bak ben söylemeyeyim yemin ederim şahsen ben asla söylemeyeyim bir tane arkadaş yazmış diye sor diye kızlarla yayın yapıyor günah değil mi? Hayır. Ben bilmiyorum dayı vallahi. İslami anlatırsan günah değildir. Fakat İslami anlatmazsan boş boş sohbetlerde bulunursan haramdır. Tamam mı? Vallahi ben bilmiyorum dayı ben. Ne diyeyim ben herkesin görüşüne saygı duyarım. Hayır, herkesin görüşüne saygı duymayız. Allah'ın yasalarına zıt olan görüşlere saygı duymayız. Ya ama şimdi dayı düşünceler de farklıdır. Mecbur saygı duyacağız. Şimdi biz o adamı değiştiremeyiz ki. Böyle görmüş Allah'ın böyle bilmiş. Allah'ın anayasasına aykırı olan düşüncelere saygı duyamayız. Ya tabii Peki, Allah tabii. rahatlık versin. Haydi Allah katıldığın için teşekkür ederiz. Teşekkür Sen ederiz. bilirsin dayı. Allah rahatlık. Belki başka yayıncılar da gelir. Allah rahatlık versin. Evet. Elveda. تمام خواه سهیلای ایهان خود ناوی پیرک آجی های ناوی زلام آجی های نظام یعنی وقتی گفت سر ناوی زلامتیه و به همه وی ناوی سر خوراک بلا ناوی ایهان ولی ناوی پیرک آجی های یعنی ناوی پیرک آجی حوالی نوزاد کرم که وره وشانه زندی لی تعقیب چیه تا هزار تونه تنکاری وری اورو چلو حد اورو مرات زاگروس سر چاوه حوالی مرات کرم که وره چند دقیقه امی بترجی صحبتی بکنی انشالله کرم که حوالی زاگروس
نخیر دبیبانی نه مسلمان وقتی گو قنجیه که بکن ما وی چپ قنجیه آوری قنجیه وقتی گو به قبول نکن همو بوشا وی بشوطی کرم کم buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş Nasılsın gelmişsin. abi? Hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Buyurun güzelce o kaldır o kağıtı fotoğrafı kaldır kendini göster. Kendimi göstermek istemiyorum ya. Bazılar görsün diye, yayına gelenler görsün diye. Buyurun. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Aleyküm selam. Nerelisin? İyiyim sağ ol. Sen Vanlıyım. nerelisin? Vanlıyım. Ha, Kurmancı zani kurmancı. Az zane. Biliyorum. Az biliyorum. Az biliyorum. Allah Allah. Evet. Buyurun sormak istediğin soru var mı? Sen neresin abi? Neresin abi? Ben Mardinliyim Mardin. Mardin. Mardin güzel. Buyurun. Bu aralar Sorularınız varsa canlı, sorun. canlı yayın açıyorum. İyi şeyler geliyor ya. Kötü gelmiyor ya. Kötüler de var da biraz şehire göre fark ediyor. Şehir hani mesela Erzurumlular. Mesela diğer şehirlerde. Ya Gelenler canlı yayın onu bırak. Dini soruların varsa buyurun soru sor. Dini sorular sor. Dini soru. He. Dini soru. Gelmiyor aklıma ya. Fazla gelmiyor. Dini sorular gelmiyor abi. Evet, haydi Allah rahatlık versin. Hadi görüşürüz. Havali İlhan خودش ترازی به بله کرم کم ya havali Süleyman mam çıpkın Oha. Nereden buldun? Mele. kerem kın Selamünaleyküm. aleyküm selam buyurun. Nasılsınız amcacığım? İyi misiniz? Sağ olun teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyisiniz. Biz de iyiyiz. Sizi Suriyeli zannettim. Kusura bakmayın. Hayır ben Suriyeli değilim. Ben Mardinliyim. Siz nerelisiniz? Özür dileriz amca ya. Valla ben Suriyeli. Ya bir şey olmaz. Yani bir şey olmaz buyurun. Kurmancı zani. Suriyeli değilmiş. Mardinliymiş amca. Siz nerelisiniz? Biz nerelisiniz? Gaziantep. Gaziantep. Aleyküm selam. Buyurun sormak istediğiniz dini sorularınız varsa buyurun soru sorun. Soralım. Hocam. Evet. Ezan okunurken su içmek günah mıdır? Hani sahurda ezan okunuyor ya, o arada su içiyoruz. Bir şey olur mu? Hayır. Yani Ezan okunduğundan sonra okundu. kesmeli miyiz? İmsak saati, imsak dakikası geldiği zaman manası nedir? Yani yeme içmeyi bırak. Olmaz yani. Ezan okunduğu zaman her şey orada bitecek. Hocam ben içiyordum ya. Günah kazanmışım mıdır? Bilmeden yapmış. Ya o geçti. O bilmiyordun. Günah değildir. Fakat bir gün kaza edeceksin. Kaza mı edeceğim? Evet. Anladım hocam. Başka soru sormak isteyen var mı? Hayır, fetvaya göre ezan okurken su içilenmiş. Peki hocam hangi fetvaya göre ezan okunurken su içilmez? Bunu bize açıklayabilir misiniz? Peki azan ne içindir? Ya bu azan ne için Efendim? okunuyor? Ezan ne için okunuyor o saatte? Yeme içmeyi kesiniz. Ya zaten azanın manası odur. İmsak vakti, imsak vaktine kadar yiyebilirsin, içebilirsin. İmsak geldiği andan yeter. Manası budur. Evet. Şimdi Hocam ben size peki bir soru ezan sorayım. saati Kur'an'da yazıyor mu? Tabii yazıyor. Kur'an'da tabii ki yazıyor. Hocam şimdi benim biraz inancım zayıfladı. Ben bunun için ne yapmam gerekiyor benim bunun için? Şimdi bir telefon diyelim ki virüs kaptı. O telefona Evet hocam. format lazım. Antivirüs programı lazım değil mi? Evet hocam.
Ben bu Bir antivirüs programını insanın nereden bir alacağım? insanın kalbi de virüs kaptığı zaman, yani yanlış bilgiler, inançlar, İslam'dan uzaklaşmalar, bu virüsler o insana bulaştığı zaman Allah'ın bizim için göndermiş olduğu format, antivirüs programı. Hocam Anladım hocam. Teşekkür Bu ederim. kitaba uyacaksın. Bu kitabı tanıdıkça imanın kuvvetlenir. Bu Haklısınız kitaptan hocam. uzaklaştıkça imanı zayıflar. Allah razı olsun. Hocam hangi tarikattansınız? Tarikat mı? Evet. Ben hiçbir tarikata bağlı değilim. Neden? Hocam peki tağut ne demek? Tamam, çok güzel bir soru. Zaten tam da soracağım bir soruydu. Onu söylemeden önce kelime-i şehadeti hele bir hatırlayalım. Kelime-i şehadeti bize söyler misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Doğru Tamam. mu hocam? Evet. Ya hala o kadını gösterme. O kadını bize gösterme, o kızı. Tamam. Ha. Tamam, o gösterme. Hocam kusura O gece bakmayın. Evet. kıyafetiyle o gece kıyafetiyle ancak bu gece kıyafetidir. Bu ancak Hocam gecelik uyku bunda bir şey kıyafetidir. yok Bu ki. uyku kıyafetiyle dışarı çıkılmaz. Hele müsaade edin. Bak, Tamam hocam. kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Manası nedir? Manasını da söyler misiniz? Ben Allah'tan başka şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Tamam, aferin. Aferin. Çok güzel. Teşekkür ederiz hocam. Hele peki önemli bir nokta var. Oraya temas etmemiz gerekir. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Peki ilah nedir? Allah hocam. İlah nedir? İlah nedir? Yaratıcı mı? Hayır. Hayır. İlah yaratıcı değil. İlah demek kanun belirleyen, yasa belirleyen, emir ve yasak veren sadece Allah'tır. Yani la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani yasama yetkisi, kanun belirleme yetkisi, bize emir ve yasak verme yetkisi, bazı şeyleri serbest, bazı şeyleri yasaklama yetkisi sadece Allah'ın hakkıdır. Hocam Allah'tan başka kimsenin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğmiyoruz, itaat ve teslimiyet etmiyoruz demektir. teşekkür ederiz Allah'tan hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ama Hocam bak, şimdi ben TikTok'tan canlı yayın açıyorum. Hediye ne? istiyorum. Günah mıdır sizce? Evet, günahtır. Hocam İstemek ama emek dilencilik. veriyorum. Niye günah olsun Tamam. ki? Ya müsaade et. sizin Ya öyle bu müsaade et konudaki ya. amacınız ne? Müsaade et. Dilencilik İslam'da haramdır. Dilencilik olmaz. İkincisi, bu bir. Sen canlı yayını Evet. açarken, sen Evet. bir kadın canlı yayını açarken binlerce erkek o kadını görüyor. Hocam O kadın şey sadece yapmıyorlar. güzelliğini sadece helal olan kocasına ya da babasına, evlatlarına, Hocam çocuklarına. peki bir şey soracağım. Sizi de kadınlar izliyor. Sizin güzelliğinizi görüyorlar. Bu caiz mi? Hayır, Allahu Teala erkeklerin kadınlar gibi tepeden tırnağa kadar güzelliklerini gizlemelerini emretmemiş. Hocam Erkeklerin kadınların da örtünmesi- emretmemiş. Öyle biliyorum. Hayır, emretmiş. Hele Nur suresi 31. ayeti kerimeye bir bak. Nur suresi 31. Hocam ayet. Müsaade et. hocam şu an Nur abdestsiz suresi. olduğum için Ya bakamıyorum. meale bak, meal. Ya da internetten bak. Abdestsiz meale dokunabilirsin. Müsaade et. Nur suresi 31. ayet. Diyor ki, Sizin TikTok'ta olmanız da caiz. Hocam bir şey sorabilir miyim? bir soruyu cevaplamadan hemen diğerine geçiyorsun. Hele müsaade et, ben Hocam bu ama ayeti çok şey açıklayayım. merak ediyorum. Sizi bulmuşken her şeyi sormak Müsaade et, istiyorum. sen dinlemiyorsun. Senin derdin başka bir şeydir. Müsaade et. Hayır hocam Bu özür dilerim. Beni niye yanlış müsaade et. yaptınız? Müsaade et. Sen Nur suresi 31. ayetinin mealini kısacası okuyayım. Diyor ki ya Evet Muhammed, hocam dinliyorum. mümin kadınlara söyle. Bak, mümin kadınlar. Sen mümin neysen, müminsen sana söylüyor. Mümin kadınlara söyle, gözlerini harama
bakmaktan sakınsınlar, kapatsınlar. Irzlarını, namuslarını zinadan uzaklaştırsınlar ve güzelliklerini gizleyip açığa vurmasınlar. Bak güzelliklerini Hocam Allah bunu mümin erkeklere de söylüyor değil mi? tamam, mümin erkeklere de ne diyor? Diyor ki mümin erkeklere söyle, harama bakmasınlar, gözlerini kapatsınlar. Yani açık saçık dışarıda kadın gördükleri zaman diyelim ki kadınlar bu emre uymadı. Kadınlar açık saçık giyinik çıplaklık bir şekilde güzelliklerini sergileyip bir şekilde dışarı çıktıkları zaman yine de erkekler bakmasınlar. Kadınlar da Hocam peki müsaade et. Hocam peki bir şey sormak istiyorum. Erkekler de dışarıya çıplak çıkıyor, şortla çıkıyor. Tamam, bu da haramdır. Günah olur mu? Bak bu Onlar da haramdır. güzelliklerini Bak sergiliyorlar. erkeklerin Çok bak güzel oluyor. müsaade et. Erkeklerin örtünmesi gereken dizle göbek arasıdır. Erkeklerin örtünmesi gereken yer dizle göbek arasıdır. Fakat kadınların tepeden tırnağa kadar güzelliklerini gizlemeleri gerekir. Peki hocam teşekkür ederiz. Hayır, bu Güzel tağut, sohbetinizden gelelim dolayı. tağut meselesine. İlk başta tağut kelimesini de söyleyelim. Hani sordunuz ya tağut Evet. nedir? Biz artık ama müsaadenizi isteyelim. Hocam peki Müsaade bir et. şey daha sormak istiyorum. Sevilmek günah mıdır? Hele bırak onu. Tağut kelimesini önce bir açıklayalım. Hocam arkadaşlarım soruyor. Ya. Ben de size iletiyorum. Ya, siz dinlemiyorsunuz. Sizin gayeniz başkadır. Siz تشتاع بوچ ya ne adab ne hayane. قال تماشى وانا مرياو اب يا قال تماشى وانا يا عندي بركي هما ورن هما دي كلمة قداري بكن يا من زانم عندي كامي چند قبوار صبر كن ده چه بو چه نبو مجبور همي وابابيشن عندي هما بركي قوه بدن اي ابيا و قداري نكر يعني هنا کا قداري تكل ليوانا. Selamünaleyküm Seydan. aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayratım. Teşekkür ederim Seydan. Çavanı başın inşallah. İyi Seydan, Allah razı olsun. Seni sormalı. İyisin inşallah. Ana başın. Kudaşlar razı elhamdülillah. Canete sağlayın. Hadi çiğ işit ki. Ben hocam dün konuşmuştuk sizinle sanki ya. Ne yani mugone hati çit yani. Mugo yani durmata çava yani. Azanım. Oğlum bugün biraz öyle doğaçlık öyle. Geldim yine evdeyim. Yani başım. Siz nasılsınız hocam? Sabahları izliyorum baktım. Öyle Vallahi saçma inan başım. Vallahi derbastı be elhamdülillah. sorular soruluyor. Ya valla kan çipken hem ve belki hama lima godari ken hama da harfa istifade şey bibinin. İyi hene goya qaddini de hene goya qanad ne de. Burada Ya bir vazifa yazmış ma ya. gotina. Aynen abi yani. Emri bil ma'ruf nehy anil münker. Öyle valla. Havale ilahan kılıçlar azim manat ama. Allah razı olsun. Öyle. Dikkat hay tahatiyet şeki çan ayet ve hadis açmana beja ama am ta godari ken am israhat iş farkın. Ben mi hocam? Ama hadise ke beja açmana. Bir dakika Ya hocam. kurmancı beja ya derş Türkiye. Mungo derş Türkiye barda tıp kurmancı zanip kurmancı bir şey var. Kırmızı zanı Seydan. Sen mi zanı? O da Türkiye mi خلاص. Bu Türkiye hangim Türkiye haberda Türkiye mi خلاص. Ha, tamam. Bir tane konu söyleyin hocam. Ben de hadis söyleyeyim bir tane konu hakkında. Ey başa. Konuya ki beşe Seydan. Beşe ona göre beni. بله خواهی که ما پرسید به ما گو میدان ما
ولو لبك به روجي خراب بيانا نخير روجي خرانا بين أري أري Biri yazmış yani Çin icadı TikTok ile propaganda yapıyorsun caiz midir? Kardeş Ozan Akın kardeşim benim biz burada hiçbir şekilde propaganda yapmıyoruz. ربي عالمي دبيجي وما بكم من نعمة فمن الله شن نعمتي قد Aynen. سيودن اشتراك خدي بيا اب تيك توك اب Çok tabii. انترنت نيا تشيني الله تعالى يا اب نعمتا خديا ام وين نعمتا خدي ام ديني خدي بروباغندا كن بلي اس بروباغندا ديني اسلامي كن evet Aynen abi. Allah'ın nimetlerini Allah'ın dinini propagandasını yapıyorum. Aynen abi. Bu da caizdir yani. Propaganda Kimin yapabilirsin. eliyle yapılırsa yapılsın sonuçta Allah'ın nimetleridir. O yapanı da o insanın yaratıcısı da Allah'tır. Sonuçta bir Kesinlikle. insan bunu yapıyor. O insanı da kim yarattı? O insanı da Allah yarattı. Sonuçta her şey Allah'ındır. Allah'ın nimetlerini, Allah'ın dinini anlatmakta kullanacağız. Evet, her Müslüman İslam propagandasını, reklamını, Yapabilir. propagandasını, tebliğini yapmak mecburiyetindedir. Ben de İslam'ın propagandasını yapıyorum. Biri sormuş. Hocaya Allah'ın var olduğunu anlasın. Kardeşim benim Allah'ın var olduğunu biz görmeden iman etmişiz. Sana biri vursun sen içindeki acıyı dışarıdakini gösterebilir misin? İçindeki o acıyı. Vurayım seni kafana. Gösterebilir misin? Gösteremezsin. Var ama acı. Aynen öyle ya, aferin. Mesele İmam Ebu Hanife saydı. Belki vesakiriye. Ha, خبرات ولا إمام أبو حنيفة زح برسبك خوشك دديدا. Sehab tena boyu dbeji devri alemen mazın değil dbeji azım. Dbeji ca ka beja خود تعالى لكيه هاي يونتنو değişene me. Oji tfertawan dbeji dena sehab tena boyu habaki dbeji خود تعالى değişene me ka lükeye. Ettir dbeji Twin dbejin em je آخر هاتنا دنیای تراجت شو مشاوطنی اتسيون دبيجي وين دبيجين حسابها تشانكي حسابها دام مرد شيء خلاص تبي إمام أبو حنيفة جي Ha, كيفش بوينا دهلني سريع كده o merit bayılmış bir ha, içine bak kadıya bir zamanı. Şimdi avad beji kadı efendi Ebu Hanife jimara uhu kiriye. Beji ko gaziyo ki derdi üçe. O cidsin gaziyo itken dene bu kadı beji ya Ebu Hanife teşbar luanda Vallahi hatna babamın sehat soruş mu perskine her tücü ayrı her sece ayrı. Kumiş cevabın da. Tabii tamam ta cevabın da şöyle evet. loan de ta cevabı da şu boşandı. Ve tu sto gutna mı cevabı av bine. Ko beje stara perskine beje Yani, değişen mi? Meci kerpiçi kafayı da sarıyı da değişi kat bile değişen mi? Likü değişi. Bile derin likü değişi. Dveje ca diyon gutama am şeytan. Şeytan ji agire çebiye de çoğu şeytan diso. Dveji insan olu ji ahire çebine çon milli da kerpiçe ahire çon canı tatkir. Es jin ji dveji ca in hesap tinu gum biji ser video çıra kana hesap tinu abi çıra vatna vata va hesaba yatıştaki. O her se pavaz lönki imantken onji disen neca. evet. Havale ki gotiya havale Murat te qusre nemezeni kazene ki bersiva ew kez bidim havale Murat dibe insan gowil qasî ji dîn dûr ketine ma gelo behra malatê de heyan nû. Belê sûncê Sele çava bir sele. ولا زاني إنترنت ما ضعيفة قد بي. Zarat ne ki sele sen abi. بله بله
هوالي أوزر جهنم جي أبدية وجنة جي أبدية. Aynen öyle. هوالي إبراهيم هوالي أورو Kadri أورو hum تلو حد hakkında يا والله يا بيو سحر أو سحر قلنا كي موزنا إيه باي وهاب هوالي وهاب takipçi de hazar nini dinigari wari. Havali İbrahim. Katkari wari hazar takipçi de haya. Bav nakim. Havali İbrahim. Havali İbrahim kerem kavara. Havali İbrahim. Havali İlhan kerem kavara. Hazar takipçi tabit kari canlı yayını veki vara. Yetesi hazar. Havali İlhan kerem kavara. بله havali Ömer قریب تو para haramın. Havali İbrahim kerem ka canlı yayına khoba ka vara. Havali İlhan kerem kin kişva zuvari. Havali Zagros dil kusram ne mezenin kabel ki nihayet ki mehvan ki meydi vari. Havali İbrahim aneviyat tamam. Canlı yayına khoba ka uşmura bişena. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير خودت تبع خودش ترازی وقت خير کنم چه باش ان شاء الله. أنا بقول قال تصابي خدش راضي مو شلون باش إن شاء الله. صاب رحمة دی باوی تبع خودش ترازی به إيه تجي همجی کیف و خوشیل تا گوداری دکن آپ سیدا خدش راضي برحمة خد اللي بابيته. رحمة دی باوی تبع تشتی تو بیجه خوش یعنی جبو انسانیتی جبو مسلمانتی خدش راضي بين. أو إيجو فان بكل شيء قدر قيمته وزانيجي أو وقتها ويجو دما أبتشية تشي شيء تهاي الفيدري وتشتكي الفيدري ويقولوا جانا. یا انسانی ور علم و در که د زمان که حبی کی خراب جدانه نورمال تشتی ور یعنی بله. که گوچه مره به سر راسا. چهره هتش با خودی دیگه نتشکی راسا. يعني أو بله. تجي امتحانات انسانيه وري دردك بقارشي مره يعني بله مسلمانتي والله نقول متشكر. يعني هكا نقارب كان بله راسا. ليه والله هتشكودي. از بخوش باجاره مردين مش قزل تبمه لانها از بورسعي رو قلت شكودي. از جمردين ما طبعا تشكر ولا. از آنها البورسعي سج. İnternet ama zayıf قطب وشانما. Havali memo. إنترنت ضعيفة جانا قد به.
ها سقنتي تنا ان شاء الله خوجم يا بله كلام كم قو برسيت هذا خوجم والله زي برس كشته سوال بكم يا بله مگو خود تعالى قدر ياسكريه أنا يعني قدر هي دبي انسان رجاك شي بويه و چوا بمره و چوا بگه هر تشتي خود تعالى زانه بله دبي جيك قدر دقشي دبي هي او بله تي چا anlamı yani çava kadar da geçti. Madem kader yaz buyu o belliye لأن يا مرقش ياسكري والرجا مري بمرجي بلي وتشتي مري بكجي بلي قدر چوا da geçti. بله أزياد خوازم وقع قدر علمي خدي أزلية يعني معنى قدر يعني خدي بيزاني هري وتعالى زاني تشلو تشبي يدي خو تعالى تشنن بتشنا وجريدايا مثلا قلت يا عمري في كثي وتشل جيبي وشيس جيبي هري تشل جي وشيس جي توا شي بيا يا قلت يا ابي انساني هني قهداري خبي ازي عمري ما حتى شيستي وات شي گزاري بدي بدني شي گزاري بدي بدني قولنكي قول بيت تهلكه نقوميني ازي بجم فلان تدبيرا خبصتني عمري يا زي ما شيستي يا داوي شيستي هي نابوري لي قلت يقو وات تدبيري خنصتني ازي تشليدا وي بمري مدنا خو تعالى در حقيقي دا دق قدر نويساندنا چل جيدانيا وشل جيدانيا از örnek misali reservetenim tedbiri xobisteni guhdari xobe falan tedbiri bisteni jbogo او tedbir kiriya عمري تشيستي جبوغو او تدبيري خنصتاندي مثلا العربه خو صور بو سرعت كر سرعتك جهنجي سرعتي بو زياده 10 سرعت شكل يانجي عرباوي تكلي خو كنترول نك الناس اغلب وتكلش بين عربي فلتي وتقلا عربيت قلتي جبوغو بول بقريدايا دتشلي دمر اما بيجن جو خزنه كربانه وي بوانا شي صالي ديسا هردو بقوتنا خدي بقريداينا يعني دتشلي دجي مر او جي خدي بيزاني بو قدر بو وجو تدبيرا خصان دبانا شيستي دبمري او جي قدرها لي تشقا جي بكي هاي شيستي نابوري وي خدانا عمري يعني داوي الشيز دانيا افا وكيدي قدر مهم مجبوري كرني ناكي يعني قدر معناه علماندنا وكانا معلمك زاني قد صنفي ويدا كان زاروك هنا مثلا 6 زاروك 4 زاروك دوي صنف في ديا اخلاق وطبيعتي وزاروك الناس كي غي قد درسي كي غي قنادي درسي كي جهات كي سستو قصليا تبازاني بالتخمين اخوات بي ولا فلان زاروك ويهقى بوانستيني فلان ويهقى سيستيني هما بيجا كيم زيدا تبي تخميناوي راس درتغي والباقي شي نوت كي هيج وارا نقول يا دبي مثلا فلان مثلا دبي إلهان وي حبتي 5 بوانا بستيني دبي أبيها أحمد وي سو 5 بوانا بستيني يو زاني يعني أبي دي صبري وي 25 بوانا وي بستيني زاني لهي جوارا نقول يا لولا أخلاق وطبيعتي بيني كي جوي قد درسي كي جوي قنادي درسي بوا زاني بشتي داويا قو مكتب خلاص صناف مكتب خلاص وصناف دكي دمزين عين وقت تخميناوي دركت قو إلهان وي حبتي 5 ستيني حبتي 5 بوانتستان قو أحمد وي سو 5 ستيني قو صبري وي 25 ستيني عين ولو دركت صبري قابا 25 بوانتستان مع المي جلد بجد بينم زاني بو قوتي ولوكي مزاني بو قوتي 25 بوانتستاني وهذا بري أصناف يجي من نوت كربو أب صبري جبوغو سوج ستوخ راكي طالب كي سنجي مع المي خو بولا تزانيبو تتقدران مدى يعني تدفتري دولو نبي ثاني بالتزانيبو ناخذ لو ما سنجي تبو من 25 بوانستان ما زانبونا مع علم وي مجبوري 25 جات كنا حالو حركتي وي غوغري خو ندا درست كل 25 بوانستان يجي ربي عالم يجي بمزاني اف زانبونا خود تعالى من مجبوري قنجيت كي من مجبوري خرابيت كي زاني بما زاني قو عبدي وي تشكي
يا قدر دبي جو ام ببي شكلي كن باور بكن جو خدي تعالى جبري دا بچه قومية وبقومي كائنات دا بيزاني وبلان وبروجيكت دايدا وام جقنجي وخرابيا خوشي مسؤولا ام مجبور نقول باور بكن بس ما خدي تعالى زاني كياموي تشتي بكن نقول يا قدر ياسبي يعني أري عين ورين يعني زاني قوامي إرادة خد قنجية دا شغلين يان خرابية دا شغلين بيزاني رحمل دو بابتا خدش ترازي وابسيدا مش باجارك بسيدا ايش كربوراني ما اوجي قضا ميرديني كربوران نزي ميدياتي واندرايا تجي مردين لي اجي ميرديني ما بلي سر شافاي انا مستعان تمام خدش ترازي برحمل دو بابتا وابسيدا ذكي هوان ميدي براني ميدي سوري كي سوال بك هبن بلي خدش ترازي ناس سر شافارا انا مستعان خدش ترازي برحمل دو بابتا اوه سر شافارا او تمام خواهد چی منی تقال جال الفيديو خويات كيم كانت تجي بكنا مودراتور نيكا هناكي صبر بكا راستا چی من خانم هما بيجي هرتم الفيديو يوم هوالي شاهين يا ربي عالمي چاوا نزاني حمود شتي زاني وي چه قومي چاوا بي او هوالي ابراهيم قول بيدري بي بلا كرم كي وشانا زنديقة من اجمل بشيني هوالي ابراهيم السلام عليكم سيدة الشباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذي شو لازم يستر شعبان أهلا وسهلا. ويجي بخيرات. استغفر خذي شو لازم. تذكري تا جوا كتشكل تقو إلهسيا تقو إيجو يدكي يعني قانون ياسك نفسه. أري. إيجا ملاي إيرو أم بيجنا ملاي إيرو نه قانون يدكي خده بقانون ديانة için. Mesela çava bejim. Vega malayı günde merdini u camia ber Konya plajı u camia Diyarbakır navava torbacıya u camia İstanbul navava diza vega khutba ve tabiye ke ma ihtiyaca ve tabiye ke bra عيني من خبراته عينا أبيع راستي تشتري راس بيقوم قبول بكن هر ملاي هر جامعة لقولي احتياج في جماعة أخوة بتشش قرآن وحديث فهم كديت بيقوي بيجي لبلي نولويا دبني تعليمات كده دبن سيستم لايقلقي وديمقراطي وقانوني بشري ده مجبور قبضة خطابيجن حركتي خطابيجن أب إسلام فيها قبول ناكل أب نايقوتن عالمي إسلامي أب نايقوتن عالمي وارسي بيخمر أب يا راستا yani çava bejim şu seydayı bediü zaman jinas ki بله mesela talebe yine çüne hutbe pişti guab sistemat بله mesela rastan خلته مثلا اجي وديدي أزول قاسي النظام يعني أزودري النظام يعني أزول قاسي النظام أزوين مسألة أز نظام يعني من مش كودرينا جعفله خوش باطماني أنا بيجا مغلا هنا مغلا سر شابار أنا وسهلا كودا باطماني جعفله خوش كجوسنا جوسي سر شابار أنا وسهلا والله مغازي بخبردانا مو يا طوريا يا لا والله أمرامينا
نه او جامن بيجت كبيت حريمات طوري او جامن بيجا نزیک یادم نزیکی انا کبرا نيجي يعني انا والله eyvah. سلچ عباد سنه Bu mesela ki Greek है mesela हवाले में आता है इस तरह मुबार अजार ना किन अज़वा इतना किन बे mesela खुदे ispat किन किताबे में zaman mesela Hazreti Adem gibi mesela Hazreti Adem ve Hazreti Havva ne mesela zarukevan çebu ev zaruk badira tevcid çava çebu et burada tahmin ediyor. Garip fikre ki zora be. يوم نها ما ايقون ها ببرد زوجين ما نزاروك ديس زاروك ادم ما نديس زاروك ادم ببرد زوجين ما نقودي حلال كريا تي جوا بيبا تي ادم وحواء كدينين تي انسان دينين يو ام خوب خون خو تعالى حلال كريا ليه بلي سنرك دانيا ايقون براي هبيش درجة اخو براي هبيش درجة اول بن او زواجه حرام كريا يا صح كريا إذا بيقول الشريعة آدم پیغمبر دا خود تعالی ایدی یه درجه خوب برای درجه چندال حلال کنم لب حرام کنم ویدی نزانم لو هاي زاروك آدم نهاجي زاروك آدم ببرد زوجين وهنجي جي زاروك آدم ببرد زوجين يا خدي حلال كريا ما أنا قويك كشا خالتك خول مزنا بخالتك خول نكان بزوجي لب كشا خالتك خول تزوجي خدي حلال كريا خد تعالى قريب بيجي بكشا خالتك كيرجي نزوجه قريب له بيجي زلامك بمتكا خورا نكان بزوجي لب قيزا متكا خورا قريب زوجي يا خدي حلال كريا خد تعالى قريب بينا ولا متكيرجي نكان بزوجي وقيزا متكيرجي نكان بزوجي خدي تعالى قريب له بيجي قريب بيجي ليه نقول يدي الشريعة بابي ما آدم دا شكي جانا مساعدة كربو شكي جانا مساعدة نكربو إيه درجات چندا قدمات چندا إذا مدري نزانم خدي أو دشمن نقول يا Kamci savur sar iro تقول مثلا پیغمبر ما وقتی خطبه و تکر یک هات گوهی تشتک پرسی جرا گولا فلان کس رحمت کریه خطبه خود دور دا جیل دگیش کر ایدی خطبه خود بر سر مرده yani mır ne tişteki harap tişteki hoşa bir de orada çünkü ihtiyaç bu ev بله ne oldu euro بله غير أقوله باحتياج هذا ملاي هر جامعة بيقول قولي احتياجات جماعة أخوة وعذابك وبتشي خدي پیغمبر vega malati meslek eseyda an rıza ilahiye مالاتي مسلكات تبليغية نم مسلكات قم هو إدارة خطيبكي وك صواغجي تعميرجي تديت هر صنعتكي إنسان صنعت ناتكن دقنا إدارة خو برافي قزنش بكن اگر امجي مالاتي جبوي إدارة خو ام شخورة بي برا قزنش بكن ام بكنا أو ام بي مسؤول دبن لأن بكنا مسلكات تبليغي يعني مسلكك قلت بي تبليغات ديني بكي أو مسلكا همو پیغمبرای گو تبلیغات دین دکن لینا او اجرتك حق دستك شخورشي بستينن اداره خو پی بکن ایرو ملاتیج بو وک نورمال تعمیرجی ها سواغجی دیوارجی هوستا هر یکی گو ایش کیت که تقن اداره خو پی بکی امش ملاتیج بو رک اداره yani لگره نولو بي fikramına adem euro maaşı malaya ne halale نه ملاتنه ايه همو معموله جي عينيا ya şu ayrı banka konusu apayrı لا ama نجبو malati ne jibu para نجبو مسألة بانك او مسألة ya كدي işte diyeceğim az böyle tefan tükün cevap faat tükün amdanın bu meseleyi de tamam söyle şevat emine hoş kodeş الله tarazı يشتغل فيدي وقال لك كيف وش من بهاتنا وصل شعبار انا وسانا انا اوغل بخذ اوغل تمام شبانا قال لي خشكو براين هيشا
هەواڵەی ئەنەس گوتیە باسا دەجال بکەم وێگا دەجال ئیمتیحانەکە گرانە تشێکی زاف شەڕێکی پیسێ گوێ وەرەیە خوا تەعالا ویژیش بۆ ئیمتیحانێ دشێنێ ئینسانێکی بچاوێکی گۆرە وێ دەرکەوێ وێ داوای ئینسانە بکێ باڵ کوفرێ بە وێ داوا بکێ بێ ئەس خودای وەمە ئەس ڕەبێ وەمە لێبەرێ حەچی باوەڕمەندن باوەڕ ناکەن لێبای کافر وێ باوەڕ بکەن و خوا تەعالا gelek derfet û îmkanata jî dike destê wî da lê digel vê qat derfet û îmkanatê ku dikirine destê wî de jî mümin misliman baweriya wa pê çênabe ew decal û hê nehatiye wê werê kengî zemanî wî hat wê werê û kuştina wî jî wê bi destê Îsa pêxember bê hevalê hat dibê ma qeder her sal diguherê an na yaw nexêr bê Rabbê alemê ji ezel de çi nivîsandiye ew e hevalê Yasîn ev ê got baweriyê bi sihrê tênin gunehekî mezin e sihr ew jî gunehekî mezin e divê wan pê emel nekin hevalê ûr û çil û hebt êman nebese yaw ûr û çil û hebt meka mamê te hênin heyrik ser çavar e were kerem ke were hevalê ûr û were belê înşallah mê çîmen xanimê em ê kine moderatör ew jî hema her tim li vê dirê yaw neyîdem newêrin va pîrekam newêrin bikine moderatör Selamun aleyküm Seyda. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mugo hangî te ısrar kir mugo deka em dîsa te bênin Seyda ma tşavatım münastene amel baveta. ya mugo Karamka. Seyda. belê Ya tşavat baji. wala canê te savê baş xwedê salê çaway Xwedê ji te razî be Seyda rahmet dî baveta. Seyda ez ê pirsek çi iştekim. îşî kê mugo îşê te çiya îşê te Ez çiya ez işe bayrak atkim Seyda. çi İşe bayrak atkim bayrak. Nevroz bayrak bixêr çi hatî. Bayrak bayrak. çawa bayrak Bayrak açıtkim bayraka flama açıtkim flama. ha Evet. wala min vîdyoyê te mêzandin vîdyoyê te naxweş bû Çima Seyda naxweşe. İşe min ava Seyda. dil davet û govend û kemaça û reqs û govend dabûyî û tu Evet. teqlîdê va filmê dizî filmiyê va Türk sinemasiyê fehş û çepal tu teqlîdê wa dikê Evet. tu reklama wa dikê Evet. Seyda. Ez ê pirsek iştekim. bêje kirim kam Niha Seyda roja ku meha Ramazanê em digirin. Tî mesela Seyda em evet paşî ve dixwin heta êvarî heta melê muğurbê em naxwin. Newro. evet belê Çima Seyda mesela ne heta esrê ya, ne heta nîro ya, heta êvarî ya. ya Rabbê alemê gotiye heta meğrebê heta meğrebê ya ji bo got Rabbê alemê sınır heta meğrebê daniya gotiye heta meğrebê gotbana heta esrê me heta esrê girtana ê Xwedê gotiye heta Tamam Seyda. meğrebê Seyda mezin ha ez kabul dikim. Tamam ser çava. Ez dibêjim Seyda mesela çima mesela hat Qur'anê de ya ez kê mesela şikîlo gotiye mesela tê mesela tê paşîva xwe heta êvarî muğurbê tu nema dixwê. عین قرآن دل بيجي Dibê çi Seyda mesela Seyda karî bana açıklama vekî das têm bikim. يا اه زين ها سورة بقرة زي آية اشترى دخل
Arkadaşlar hoş geldiniz. Mezena. Surete Bakara ayet 187. 187. Hadi Seyda. Az hamiki nakhwenim. Az ve nokta hata şebi az işleri biz 187 Seyda ve özet Seyda tkari özete geçmiş. Özete ve özete geçmiş ki. Bele mezena. Bişef az Kurdiya ve işleri khwenim. Yani Bişef hayyani gotay spi jitay raş. Yani sabah jişeve kıbş bibe bukun u vakun. Pişti yani şafak da pişti go şafak yani fecr derket yani rojiye bidominin hayyani evari hayya evari evar şkudi desbet ki evar yani jim goroş tu ava aynı hayya öyle ya. evari yani Yani dubroda hatta goro derketi be av gündüz broya yani rast temikari buraya. dibe pişti şafak da rojiye bidominin rojiya ko bidominin hayyani evari hayya evari evar Yani şkudi desbet ki evar ji Maghrebê dest ki. yani Evet. ya Seyda zani ulut Seyda takalima bu. Mutguya mesela çuma mesela hatta asriya. Çuma ne hatta niruya. Çuma mesela Ya insan Seyda mesela insan vücudu insan Seyda. Mesela havkat yolu kaldırmış ne ki? Ya Seyda saat çağıra ve kami okun mesela. Hami ne okun? Amre ma tkun hatta haftaya vari. Ne Seyda? Yani gelek evet. saat dedi çedbi. Mesela Seyda hatta asri insan kari dara bakın. Hatta niru kari dara bakın. Ama Seyda hatta vari. Az biyقولك gelek yani Seyda. Çuma mesela mutgu acaba. Ya gelek be ne gelek be. Ya twaze bila खुदे कारी be 24 saata. Ha Ya öyle ya. ki gora Kabartu be billah. alemi hatta evari. Kar be ne Hadi kar Seyda. be vay panam Ya Seyda. am digre vay te Seyda. digre de bakam Seyda. karın. Ha. Seyda. Az ha nalqa Evet. şivat ştama. Alhamdülillah kodacık am tabza hamu Müslümanın. Az Seyda mutkhaz gwaz ba'd mesela acaba aft Kur'an'ı da haya. Gotiye mesela Oraya hatta red mu Kur'an gurdi. mana mecbur ko be ya. Ya Kur'an Seyda beji estağfurullah. Kur'an ve hadis beji. Ha. Ha. Yani Seyda az mutkhaz gwaz ba'd mesela Seyda ha kişi gizar bir naiba. Güvek ne Ben percaiba. onu ayva. Mo bu Mano porsi. Seyda. Tabi Seyda Bale. ben ha gu açtığına persen uçmere ne beji. Mesela beni zani bu. Mutku çuma hatta evariya. Çuma ne hatta hasriya. Ne hatta Bale. niriya. Tafهم ki Seyda. Ve Bale. Seyda camiyle yükselen düğme av ateist. Ateist. Ve dünyayı çürüyor ben. Ceva cehenneme evi çirobin. Yani. Yeki cihan Seyda kotiya madem ki Hulu ya haka ayatavi çiğ zaten ha Seyda kot ayatavi na Kur'an'da zaman fakir. Bakara suresi kaçıncı ayet bu Seyda? صدو هشتي وحفت. Sadu haşte ve haft. 187 Bakara suresi arkadaşlar orada bakıp okuyabilirsiniz. Hocamız öyle diyor. Bizim hocamız da kendisi Mardinlidir. Mardin pardon Nargeçit Halile'de kalıyor. Ne da? Kılavuz بله ne da? Kılavuz. Kılavuz ne da? بله بتركي دي Seyda قلبس. Türkiye kılavuz kurmancı Halila'ya ya. Seyda Ajiş Midyat ma Seyda. Ajiş Midyat سرچعبان ma Ajiş Kundiye Selhay ma. صالحي سرچعبان مثلا ناس كم. Nas ke Seyda Kundiye mesela. Selhay nas ke? أنا شميدا جندية ما ملاي ويا ملاي وجندية ما يا. Malaya Kundiye ma. أري ملاي جندية ملاي وجندية ما يا. Nabi çe Seyda? ما نبي ملاي جندية وشيء كاتب إيجا. Seyda az nar Kundiye ma Midyat ma Selhay ma Seyda az naş ma Kundiye ali. بله يا بله مالا سيراج أو شيء خليليا. Avcı Halil ya. ويسسرهم سشافهم سيدا سيدا انها از قلقي تتاقيب كم انسان بأدب تنا ياينتا سيدا انسان بأدب تنا ياينتا
از خوادم گفت با انسانی حالو تیدا تنوینی یعنی نخوا يا ومانا ام مجبور تشتنا شوارع بيشن اما عندي بلكي يبقوا هداري سيدا بكي اما بلكي خبرك هذا السريبي هداية ببي سيدا اب انسانی حالو وحنكي خو بيكيكن كيفا يعني كيفا مش يالو نتدا ثم ما انا حنكي خو بغني سيدا مگو حنكي خو پیغمبر اجي کرنا امش پیغمبر نه چیترن حنكي خو اري پیغمبر اجي کرنا اري امش پیغمبر نه چیترن اري والله دي هبالت مساعدة بكي دازي باور كوشاني بقرم سيدا وانا بس شفات بين خوش خدي تعالى وانا بتربي تابا سرسري من سچال وانا سيدا اشتراك كذا كيف خير واستعمت وانا اشتراك دي وغدا خير سر سيدا جوالا اهلا وسهلا ما انا بس اقري تماشي وانا بله گو پیرک پورا خو بکنه گلوک لپشتا سری خو گلوک چه بکنه حرام گناه هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دو صنف انسان هنه هم واندی تیا پشتی مره وی در کبن لعنتا خودی الوابه یک جه کینا اوه گو تشتک دسته واده هیا قومک کومک انسان وی در کبه شکی وقت دووه چیلکا ده دسته واده و نابا باجیر همه پیل خلقه ددن اب یک و پیرک نه در کبن آب جلن لی روت و تازینا پیرک نه در کبن آب جلن لی روت و تازینا و پشتا سری خوشید کنه وکا پشتا دوه گلوک چید کن و آب جلن لی روت و تازینا و تی گو بریبت چن میلا زلاما بالا زلاما دکشن نسر خوا آب جلن لی روتن گینک چپلاق آب جلن لی روتن وا جلي طنقك وا تايتكو مايتك الخوتكن قو بالا زلاما دكشن نسر خوا جلي طنق جلي كن جلي تنك لخوتكن شهوتا زلاما بالا وا دكشن نسر خوا تحريك يتكن ابانا پیغمبر عليه الصلاه والسلام بلعنتا خذ البابي قلنا والله يعني تماشواني دي بس مالا وتبدا با خدا خير قبول كي امين بركه بدني دا چاخه پاشي بيا واجن مهمانداري كي ما الوي المهمانداري و وشانا زندي چيتكم أنا المعلم أري يا عم تنرازع نو أنا لازم واه هو منات صار يا صار شو وقت مش خضرة بالصار يعني تماشى وانا أكاب خاطري ومن الخير خوشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي چاقه پاشیوه پاشیو يعني پشت شیوه هاي أري قال تماشى وانا قال خوشك براين جمالا وتبدا باب من الخير خوشيدا وبخير اخوا ما بيشو بينن الخليل ما خليلا وندي كربوراني ياو تستر فرضا گو پیرک خو بنخ منی پورا خو بگری و دسمانه کی پرده کی جسر سری خو بملی خو دا بسر سنگا خو قرکی خو استوا خو دا بردی جلک فرح نوی گو جسر سری خو دا خو بردی خوشکاتیا خو بشری